يعني بعمري خوي زاروكي اللي في جندي نورسي بورانديا اللي هو مسقط رسم ولان استاد بيجي جه هاتنامي یا دنیای نورس يعني نورس جه هاتنامي یا دنیای قبل هاجي مال استاده استاد عمري 6 سالان حتى 9 سالان لها چوية تاغي خواندن روی بلو شکلی چه بیه یعنی چوه هاتیه برای ملا عبدالله تاغی خواندیه با ملا محمد امین شیخ عبدالرحمن تاغی لوی خواندیه ملا عبدالله جار تهات لها درس استاد دا جار استاد شخارا دبره لوی یعنی درس استاد دا پشتی 9 سالان استاد لوی مایه پشتی وی استاد جتاغی چوه غیدایی با مالا غوث قدس الله اسرار العالیه حضرت غوث هیزانی حضرت غوث معلوم در طریقت نقشبندی دا غوث الاعظم استاد جیده بیجه انسانه که زحف مغزم بیه ایجا با حضرت غوث صوفی مرزا وقتی که چه بجله که اصلا بکولیتی بجله که قطعی و بتوز بغبار وقتی که چه حضرت غوث زحف التفات کرد دبی صوفی مرزا بخیر هاتی صوفی مرزا هون چوانن صوفی مرزا گند چه هست چتنه ایجا ملخال دی اوله که خلیفه غوث دبی قربان يعني بدوراته هزار يعني بصعدان اهل علمي هنا اولياء هنا صوفي مرزا يكي عوامه يعني يكي جنديه تشرا عند جرا التفات كي بجد دبي لوي كرامتك غوث دبي صوفي مرزا evi bir Türkiye az bejim. Sofi Mirza'nın sulbundan birisi gelecek, şeriat-ı garrayı aleme ilan edecek ve alemi aydınlatacak. Ben o zaten yani onun babasının yerinde olsaydım ben bu makama tercih ederdim. Şeyh Abdurrahman ta Üstad vakti zaruki lihat şuku Nurşin dukhune de Şeyh Abdurrahman ta şef دچه سروان زاروک هفت زاروک بینه زاروک و نورس چونه سروان اصلا جلک تو بیشتر سروان دا التفات کرد بجنه قربان تو چرا و التفات به وان زاروک کند که دبی نو وان داتی یک درک زحم مشهور به دنیای دا یعنی اشارت استاد کوی چاخیجی اشارت استاد کرد معلوم استاد بوی پچونهای خدا به عمر 10 سالان دا جتاقی تشت آرواز 10 و 11 سال yani ببی آرواز جه هنده که لوی تخونه لوی تشته مدرسه میر حسنی ولی دناوا مکسیدا مدرسه میر حسنی ولی هبیه هنده که لوی تخونه لوی تشته وستان yani باخچه ساره وستان گواش کنه هاد بیجه جی باخچه ساره تشته گواش لوی جی مه کی دو مهان لوی جی دمینه تشته دو بیازیته استاد 3 مهاندا مهاندا yani bütün Alman dukhuna elhamdülillah hindi be İttihad-ı İslam olan İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam dibece. Yani İttihad-ı İslam diye başka tişte ne bir dava ustad. Sırf İslamiyet ve sırf razibina Kudü Teala sırf xalaskirna vi milleti ju küfri yani ku imana xwa xalas bikat. İmanı kazanç kat. Yani ustad bütün hayatı hatta dibece dibe hayat imanı یک انسان خلاص کم و که ابوبکر صدیق دبی متفق از جهنمی دا بلای وجود ما بشوته yani bir insanın imanını kurtarsam kendimi cehennemde yanmaya razıyım. Vücudum yanarken güldüm gülistan olacak ustad bece. Yani ustad sırf bu ki insan hangi imanı kayıp neken karşı küfre da. Malum bir Yahudi bir Ermeni هاتنه سری وی دولت هانه که و دولت هانه که خواستنه که اسلامیت را کنه تشتکی نهیله استاد ضعف انسانان وقتی جمهوریت دا روینه چونه یعنی او عالم روینه حتی که عالم هاتنه خانقاندن مثلا دبیقون یا 800 عالم 3 روزان هاتنه خانقاندن 800 عالم اما استاد خدای تعالی محافظه کریه و بتوتشتی نترسایه بإشارة حضرت علي رضي الله تعالى عنه بإشارة حضرت الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله اسرارهم العالية استاد بتوتشتي نترسايا وجهاد خدهم كريا زهير داني استاد كوهنده قسطنا حبسان دا و21 جاران زهير داني استاد خدي تعالى محافظة كريا جبونا خاطري في ديني هانكي
ev raşeta ku üstad ku dani jivi millet ra malum kitabı Risale-i Nur Kulliyet Risale-i Nur asari bedaiye eski Said ku kitabı ku yaz karna eğer insan bu raşeti insanı me Kürtçe be Türkçe her düşi bu alem İslami bu raşeti devam kan inşallah tuttuş ne to tasarruf noyji نهاجی دوام کنه و تو توش نداده سریوان رشته کوستاد دنیا رشته برادیه رشته کوستاد دنیا رشته اسلامیتیه رشته کوستاد دنیا رشته ایمانیه başka tişteyin ne iman İslamiyet hukukat insani nahwa ne ya Yahudiyet tuha ne ya Hristiyanı tuha ne ya tı mezhebi jinahwa hukukat İslamiyeti o hukukat İslamiyeti adalete o adaletçi üstad devamlı o hastiye. Benim dedem 20 yaşlarına gelirken Van'a gidiyor. Üstad o zaman Nurçin Camisi'nde Van'a gidiyor. Orada üstadı ziyaret ediyor. Üstad diyor bana dedi ki ben kıssasını söylüyorum. Üstad dedi bana dedi köylülere selam söyle. Köylüler Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Dikkat etsinler. Yani Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Bu dünya şeker sucuğu zannediyorlar ama şeker sucuğu değil, zehirdir, zehir. Mahre, mah. Bu careki bu mahre, careki bu zehre, zeh. Yani zehirdir. Yani üstadın dikkati neydi? Kur'an-ı Kerim. İttihad-ı İslam. Nursi olduğum için gurur duyuyorum. Üstad büyük bir alimdir. Biz Nursi olarak Nurs'a layık değiliz. Allah bizi layık etsin. İnşallah biz okumamışız. İnşallah çocuklarımızı okutacağız. Belli zaman anlatacağız inşallah. Em Nursi olarak ben Nursi'ne gurur duymuştuk. Em layık bir verişinin yani. Ondan sonra elhamdülillah yani ekseri talebe-i Risale-i Nur em nost ki hatta nemsafiri meşi em şuna levanji meditine. من sonra مش باب خواهی سهکلیه صوفی میرزا یکی نخوان جیبیه چه کو حرب روسی دا bahçe sarayı rım de bejniviciyi lüki Rusya savaşlamış biye Sufi Mirzallaha gutiye vallahi hiç dengi kurşuna saidi meti hiç saidi mi şehit neketiye. Hem kazı ko zoru ki ma bخوینن elhamdülillah ma dünya barxandını bخوینن yani ekseri Risale-i Nur bخوینن şehran darar. Ma devi ko am müstahakı biz tarihi hayatı kursunlar. Risale-i kursunlar. Ben tarihi hayatta gördüm diyor 8 grup İslam'a hücum edecekler. Bu 8 grup yaların maneviyat onları dağıtacak. Başka silahla, şeyle değil. Maneviyat dağıtacak. Biz istiyoruz meclise kadar girsin bu şey. Bu risaleler bu okutursunlar. Biz böyle istiyoruz. Onun amacı dünyanın barışıdır. İslam'ın barışıdır. Yani dünya inşallah bir barış olacak, inşallah sulh-i ümmi olacak, inşallah her şeyi düzeltilecek inşallah. Barışı bu, yani budur. Zındıklar, şeyler bunları dağıtacaklar inşallah. Onun şeysi. Yani şu kadar silecek bunu. Ya Allah. Şurada var. Nereye gidiyorsun? Yok, konuşuyor musun?